Ćao, ja sam Milica, tvoj vodič kroz klimatske promene, a ti pratiš 4. epizodu kućne radionice Da nam klima štima. Dakle, energija. Šta je energija? Znaš kad neko kaže nemam energije? On tad misli nemam snage za rad, za igru, za bilo šta. Svaka stvar na svetu posjeduje određenu energiju. Planeta, mačke, komete, voda, ti. Da li znaš da izraz energija potiče od grčke reči i da znači živahna? To me podsjeća na trambolinu. Dok skačeš ti proizvodiš energiju. To je super. Ali uozbilji se malo sad. Energija se ne može uništiti. Ona prelazi iz jednog oblika u drugi. S jednog tela na drugo. Evo na primjer jedrilica. Jedrilicu pokreće vetar, zar ne? Vetar prenosi deo svoje energije na jedrilicu i jedrilica plovi ili struja. Sigurna sam da i ti koristiš kompjuter, televizor, veš mašinu, televizor, kašiku. Režija, briži kašiku. Električna energija nam je potrebna da zagrejemo kuću, da skuvamo ručak, da napunimo telefon. Milion stvari, milion razloga. Probaj da zamisliš život bez struje. Šta se dešava? Ko je ugasio svetlo? Ej, ima li koga ovde? Ej! Na prethodnim radionicama smo naučili da je sagorevanje fosilnih goriva jedan od glavnih uzroka klimatskih promjena. Evo, na primjer, nafta. Nafta je fosilno gorivo. Nalazi se u zemlji i nastaje od biljnih i životinjskih ostataka. Potrebno je mnogo godina da se stvori nafta. Ljudi buše i vade naftu iz bušotina. Sve je manje nafte, jer čovjek troši više nego što zemlja može da proizvede. Zato nam je potreban drugačiji plan. Moramo da smislimo kako da energiju koja postoji u prirodi upotrebimo. Veruj mi, to je najbolji način da sačuvamo planetu. Sve se dogodilo tog dana na plaži. Dok sam posmatrala vedro nebo i slušala talase, sinula mi je ideja. Obnovljivi izvori energije, vetar, voda i sunce. To su sve prirodni izvori energije koji se stvaraju iznova i iznova. I mnogo manje zagađuju okolinu. Baš ono što nam treba. Čak i ptice na grani znaju da je sunce izvor života. Šta je sa vetrom? Šta je sa vodom? Svako od nas se bar jednom u životu borio sa vetrom. Ili mu je vetar odneo kapu, ili mu je slomio kišobran. Svi znamo da je dovoljno snažan da iščupa drveće iz zemlje. Ume da bude veoma opasan. Ali čekaj, šta bi se desilo kada bi se njegova snaga iskoristila za nešto drugo? Pogledaj ovaj vetropark. Predivna, čista energija koja ne zagađuje prirodu. Obnovljiva je zato što vetar stalno duva. Vetar ne može da nestane. Pogledaj kako ove visoke vetrenjače hvataju vetrove i pretvaraju ih u struju. Važno je da ako vetrenjače ometaju život životinjama, prvenstveno pticama, zaustavimo takav projekat. Tako su, na primjer, ljudi u Škotskoj, znaš oni što nose karirane suknje, stopirali izgradnju vetroparka zato što je trebao da se izgradi na mjestu na kome bi smetao pticama. Sad, sve bi bilo super kada bismo imali jedan magičan kofer i uspjeli da sačuvamo takvu energiju. Ne samo da bismo zaustavili klimatske promjene, već bismo mogli da uživamo u čistoj, predivnoj energiji. Ne zaboravi, solarni paneli i okeanske struje također mogu da proizvode električnu energiju bez ikakvog zagađenja. Da se vratimo mi na plažu. More, talasi, voda. Da li znaš da je 3/4 površine zemlje prekriveno vodom? Bez vode ne možeš da živiš. Voda je u vazduhu, na zemlji, u tebi. Da li si znao da u Dunavu žive ribe koje potiču još iz doba dinosaurusa? Kupaš se sa morunama? Nemaš pojma o tome. Upoznaj blago Dunava, koje nažalost izumire. Ovo je moruna i pripada najstarijoj porodici riba jesetrama. Ove ribe mogu da porastu i do 7 metara i da budu teške čak 300 kilograma. Zamisli, teže su i od medveda. Toliko su čuvene da se jedna čak nalazi u muzeju. One polažu ikru, riblja jaja koje ljudi vole da jedu i to se zove kavijar. Žive u moru, ali polažu jaja u rekama. Zbog toga ponekad moraju da preplivaju do 1000 kilometara. Zamisli to. U čemu je onda problem? Zašto ti sve ovo pričam?
Snaga vode se koristi u proizvodnji električne energije. Postoje velike hidroelektrane. Kako one rade? Ljudi postave brane, izgrade hidroelektrane i uključe vodene turbine. Sad, zamisli da si riba. Plivaš i odjednom reke nema. Naletiš na betonski zid i zarobljen si. To ne sme da se desi. Brane presecaju put morunama i onemogućavaju njihovo razmnožavanje. Zato je neophodno da napravimo prolaz za ribe. Riblje staze pomažu ribama da nastave svoj put. Na taj način uspevamo da pomognemo ovim ribama da nastave da žive. I ribe su srećne, i planeta je srećna, i svi su srećni. Postoje i male hidroelektrane. One su takođe obnovljiv izvor energije, ali one nanose veliku štetu rekama i njihovim stanarima. Zamisli da si riba, plivaš i nema više reke. Voda je u cevi, a ne u reci. Treba da budemo veoma pažljivi i da čuvamo prirodu. Male hidroelektrane mogu da budu opasne ne samo za ribe, nego mogu da smetaju svim živim bićima koje žive u reci. Uvek treba dobro da odmerimo štete i koristi svakog izvora energije. Ali, šta ti možeš da uradiš da doprineseš očuvanju energije? Iskoristi energiju pametno. Iskoristi je samo za koristan rad. Isključi svetlo kad ti nije potrebno. Štedi vodu dok pereš zube, štedi energiju u svom domu. I za kraj našeg druženja pozivam te da se priključiš našoj kreativnoj radionici Mali kućni izazov. Tema ove nedelje je šta je potrebno da uradiš? Potrebno je da popuniš prijavu na www.kithub.rs, pogledaš edukativni materijal koji se nalazi na našem sajtu i pošalješ nam radove na škola@kithub.rs. Najbolje radove nagrađujemo i bit će predstavljeni u našoj poslednjoj epizodi. I slušaj, ozbiljno počni da posmatraš svet oko sebe. Budi superheroj, budi klimatska heroina, štedi energiju, čuvaj prirodu, pridruži se u borbi za našu planetu Zemlju. Da nam klima štima!